Sun Esdras. Esdras capítulo 1. Mandal layal Ciro. Hainto, has coplalte bila cota pasel tas babial havil yochelta muk ahvalil un Persia ate Ciro. Hich cota pasel ate bila yaloh kahvaltik tas suenta te Jeremías. Te kahvaltik, las tihbe tante Ciro te yakuk yal mandal tas toholte Israeletike. La yich pukelta ales coplal, soktats ibubil hunetik tas pamal kinal, te bantik alal sventa inehe. Hich aites mandale. Siron, muk ahvalilon un Persia. Yakalta hamal into. Te ahvalil te Dios ta chulchane. La yakmonish tahkab spisil kinaletik un te ahvaliletik ta baluminale. La yakmon tahventas pasel templo ta Jerusalén te aitas kinal Judá. Ha un, mach aukesh ate ayeshta sventa te lum un te ahvalile. Dios meyas koltayesh. Banik ta Jerusalén te aitas kinal Judá, tas pasel te templo un te ahvalil te Dios un Israel, te nainem ta Jerusalén. Spisil te judío etik ta bayuk nainemike, yamesh koltayotik un te spachuke. Ak ayak beyesh plata, oro, sok spisil biluk un, sok wakash, sok shan yan mahtanil te spasemal yotanik yakik un te templo un Dios ta Jerusalén, shites mandale. Ay suhtik shanta Jerusalén Israeletik. Tehventa inuanehetik un juhunna ta Judá sok ta Benjamín, sok te sacerdote etik, sok te levita etike, haik ta spisilik te tihbot yotanik un te Diose. Las chapans baik un te bael ta Jerusalén, sok ta shcha pasel shante templo un te kahvaltike. Ta spisil te spachukike, koltayotik un ta plata, oro, sok spisil biluketik, chambalametik, sok biluketik te bayalik stohole, sok shanyantik bayal ta chap biluketik te spasemal yotan layakike. Te muk ahvalil Ciro, ta stukel otan, layak te biluketik yashtun ta templo un te kahvaltike. Ha te layich lokel ta Jerusalén te Nabucodonosor, te layak ta templo un te Diosetik yune. Te Ciro, la suhtes te biluketik ta suenta te Mitridates, te ha tesorero yune. Kalallah yotan ta yahtayel, la yakbeitas kap te sesbasar te macha muk skoplal un Judá. Te lok ta ahtayel te biluketike, hichay. La huneb vinik mukul tasaetik pasbilta oro. 1000 mukul tasaetik pasbilta plata. Baluneb vinik cuchillo etik. La huneb vinik tasaetik pasbilta oro. Bak sok la huneb tasaetik pasbilta corriente plata etik. Sok 1000 shan yantik biluketik. Taspisil biluketik pasbilta oro sok ta plata, log ho 1000 sok bak. Spisilinto, la yich bael ses basar yam vuelta ta Jerusalén, te kalal hach bael ta Babilonia, sok te machatik ikotik lokel ta slumalike. Esdras capítulo 2. Machatik suhtiktel ta Jerusalén. Ha lista yuun te Israeletik te ayinemikis ta Jerusalén, sok ta yantik lumetik ta skinal Judá, te chasuhtik shan lokel tel ta Babilonia. Ha iknish te akbot yihkitais lumalik sok smestatik, te kalal ikotik bael ta name yuun Nabucodonosor, te muk ahvalil ta Babilonia. Bahtik ta slumalik, chikambanti lumiluk ta skinal Judá. Hahtso vanehetik bael te Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigbai, Reum, sok Baana. Te machatik Tzumbalparos, Chamil sok lachayebs balun vinik. Te machatik yun Sefatias, lachayebs balun lahun vinik. Te machatik yun Ara, o lahunebs balun lahun vinik chabak. Te machatik yun Pahat Moab, hanish yun Josué sok Joab, Chamil sok lachayeb Yoshbak. Te machatik yun Elam, 1000 sok chan lahuneb Yosh lahun vinik. Te machatik yun Satu, Huebs washak vinik Yoshbak. Te machatik yun Sakai, washak lahun vinik chabak. Te machatik yun Binui, Cheb Yosh lahun vinik chabak. Te machatik yun Bebai, Osebs lachay vinik chabak. Te machatik yun Asgad, 1000 sok chebs lachay vinik. Te machatik yun Adonikam, wakebs chan lahun vinik chabak. Te machatik yun Bigbai, cha 1000 sok wak lahuneb Yosh vinik. Te machatik yun Adin, chan lahuneb Yosh vinik chabak. Te machatik yun Ater, ha nish yun Ezekias, washak lahuneb yo vinik.
Te machatik yuun besai, oshebs huk lahun vinik. Te machatik yuun hora, lahchayebs wak vinik. Te machatik yuun asum, oshebs lahchay vinik. Te machatik yuun hibar, ho lahuneb yo vinik. Te machatik ayikta belen, oshebs huk vinik. Te machatik ayikta netofa, vaklahuneb yosh vinik. Te macha ayikta anatot, vashakebs huk vinik. Te machatik ayikta bet asmabet, cheb yosh vinik. Te machatik ayikta kiriat jearim, kafira, sok beerot, osheb vashak lahun vinik shchabak. Te machatik ayikta rama sok heba, huns lahchay vinik shchabak. Te machatik ayikta mikmas, chebs huk vinik. Te machatik ayikta betel sok ai, oshebs lahchay vinik. Te machatik ayikta nebo, lahchayeb yosh vinik. Te machatik ayikta magbis, vaklahunebs vashak vinik. Te machatik ayikta yan elam, mil sok chan lahuneb yosh lahun vinik. Te machatik ayikta arim, vaklahun vinik. Te machatik ayikta lod, adid, sok ono, huebs huk lahun vinik shchabak. Te machatik ayikta Jericó, huebs vashak lahun vinik. Te machatik ayikta Senaa, oshmil sok lahunebs lahchay vinik shchabak. Te sacerdotetik, has tzumbal Jedaías, ha te machatik ayik yuun Josué, osh lahunebs balun vinik yoshbak. Te machatik tzumbal Imer, mil sok lahchayeb yosh vinik. Te machatik yuun Pasur, mil sok hukeb yosh lahun vinik. Te machatik yuun Arim, mil sok huk lahuneb. Te lebitaetik, has tzumbal te Josué, sok te Kadmiel. Te hanis tzumbal te Odabias, chan lahuneb chan vinik. Te kayuhetik, has tzumbal te Asaf, vashakebs huk vinik. Te kananti nailetik yuun te templo, has tzumbal te Salum, te Ater, te Talmon, te Akub, te Atita, sok te Sobai, tas pisilik, lok balun lahunebs huk vinik. Te abatetik yuun templo, haik te tzumbal Sia, te Asufa, te Tabaot, te Keros, te Sia, te Padon, te Lebana, te Agaba, te Akub, te Agab, te Salmai, te Anan, te Gidel, te Gaar, te Reaía, te Resin, te Necoda, te Gasam, te Usa, te Pasea, te Besai, te Asena, te Meunim, te Nefusim, te Bakbuk, te Akufa, te Ahur, te Balslut, te Meida, te Arsa, te Barcos, te Sísara, te Tema, te Nesia, sok te Atifa. Te machatik tzumbal te abatetik yuun Salomon, hate tzumbal Sotai, te Soferet, te Peruda, te Jaala, te Darkon, te Gildel, te Cefatías, te Atil, te Pokeret Asembaim, sok te Amon. Tas pisil te abatetik yuun templo, sok te tzumbal te abatetik yuun Salomon, lok balun lahun vinik sok lahchayeb. Te machatik talik ta tel Mela, tel Arsa, Kerub, Adon, sok Imer, te mabahu yunik te layaks baik ta Nael te Israeletik ta suentas tzumbalike. Haik into, te machatik tzumbal de Laia, yuun Tobias, sok te Nekoda, lok lahchayeb yosh lahun vinik shchabak. Sok te chapomal te sacerdote etike, te has tzumbal te Abaia, te Kos, sok te Barsilai, te nupin sok tuliantzil nichan Barsilai, te Talem ta Galad, sok ichbots bilik yuun. Haik into, las les bilik ta lista yuun te hu chapna, pero mabalas taiktea, ha yuun, maba ochik ta sacerdoteil. Sok shan te ahvalil la yal mandal te mashuyas veik te veeliletik chultes bil, ha totem ay tul sacerdote, te yasokota suenta urim sok tumin. Tas pisilik te hun aike, aik tas pisilik, cheb yosh vinik tahmil sok vashak lahun vinik. Maba ahtabits tukel te manbil abatetik ansetik viniketik, te ay hukmil sok huk lahunebs huk lahun vinik tahtul. Sok ay lahun vinik kayuhetik viniketik sok ansetik. Sok ay vak lahunebs huk lahun vinik chabak kabayuetik. Sok ay hueb yosh lahun vinik mulaetik. Ay bak sok ho lahun vinik chavinik kameyuetik. Sok vak mil sok vak lahun vinik chabak burroetik. Ay volvanehetik ta huhunna.
te calalcotic ta templo yun kahvaltic ta Jerusalén, spasemal yotanik la yakik mahtanil, suenta yun ya yichan cha pasel ate templo yun te diose. Hala yakik yun te yashtun ta cha pasel shante templo, chikante biyilel te bitik ayunike. Hanishich la yakik baksok washakeb yo vinik kilo oro. Cha mil sok lahuneb swashak lahun vinik cha bak kilo plata. Sok ho vinik ta lik uiletik yun sacerdote etik. Te sacerdote etik, te levita etik, sok tebuk te Yahvalume, hilik ta nainel ta Jerusalén. Te kayohetik, kananti neletik, abatetik yun templo, sok te yantik Israelitike, hilik ta slumalik stukelik. Esdras capítulo 3. Las chapikshan yalbeyel vokol kahvaltik. Kalalas ta te sukebal te Israelitik aikis ta pamalpam slumalik a. Tas pisil te lume, las tzobs baik ta Jerusalén. Te Josué, snichan Josadak, sok te sotak sacerdotetik, sok nis te Zorobabel snichan Salatiel, sok te chapomale, hachts pasik te skahtihibs mahtante Dios yun Israel, suenta yun yameschik beikte ates mahtante Diose, te ayalta mandal yun Moisés, te svinik te Diose. Las pasik te skahtihibs mahtan Dios tabanti nishyavil, yun la shiik te Yahval te kinale. Ta huhun sab, sok ta huhun shmalkal, las chik beiks mahtan suenta yichelta muktei ate kahvaltike. Sok las pasik te kin suenta nailvamal, hich te bitil tsibubil ta mandalile. Ta huhun kal, las chik beiks mahtan te Diose. Hich nish te bitilie yal te mandalil, chikante hichipal te huhun kale. Hanis hich te chik bils mahtan Dios yun huhun kale, sok te yun huhun yachil. Sok te huhun chulkin yun kahvaltik, sok te smahtan la yak beyik te machatik spasemal yotanike yak beyik te kahvaltike. Kalaltas vabial kal sahchel ate sukebal hach chik beyik smahtan te kahvaltike, manchuk te me matoba hachem ta cha pasel shan ate templo yun te kahvaltike. Hach yak beyik tak in te albaniletik, sok te carpintero etik. Sok te viniketik ta Tiro sok ta Sidon, la yak beyik svel yuch elik sok aceite. Suenta yun yameyichik hachel cedro etik ta Libano. Yameyichik bael ta Mark alal ta Jope. Hich te bitil akbotik permiso yun Siro te muk ahvalil ta Persia. Hach ta cha pasel shan templo. Ha yun, ta chebal hachel chebal havil shulelik ta Jerusalén a. Te Zorobabel snichan Salatiel, sok Josué te snichan Josadak, te sotak sacerdote etik, te levita etik, sok tas bisil te name ikotlok el tas lumalik, te suhtik shantel ta Jerusalén, hachik shantas cha pasel te templo yun Dios. Halayak beik sventein atel te levita etik te kashemishta tab yavilalike. Te Josué, sok te snichnap sok te yermanotak, chapnash layak sbaik sok te katmiel, sok nish snichnap. Te has tsumbalik te Judá, sok te tsumbalik te Enadad, sok te snichnap sok yermanotak, te ha levita etik stukelik. Hunash layak sbaik suenta yun haik meyas pasik ta mandal, te machatik atehik ta templo yun te Diose. Te kalalayak ik ochel te yiptahip te templo yun kahvaltik te albaniletike. Te sacerdote etik, las tehkan sbaik. Slaposku spakik suenta sacerdote, sokay ok esetik. Te levita etik, te tsumbal asaf, yicho platillos suentas kahintayel te kahvaltike. Hich te bitila yal mandal te David te muk ahvalil yun te Israele. Yan te mache yakaltas kahintayel yutzilal te kahvaltike, yakals hakvelik te yantike. Albiek vokol te kahvaltike, melel mero lek yotan, melel sbahtel kinal. Kushta yotan te Israele, shik. Spisil te Yahval te lume, avunik ta suentas buhts yotanik, sok yakalik ta yalel yutzils koplal te kahvaltik, ta suenta te bitil hachista cha pasel te templo yune. Sok aitso bolik te sacerdote etik, levita etik, sok volvane etik yun hu chapna te mamalikish a te la yilik te sbabial templo, mero tulan ok yun te la yilik te yak ta hachel ta pasel te yachil templo. So bolshan yantik yakalik ta av ta suentas buhts yotanik. Mayuk macha yashu yun snael te avetik suentas buhts yotanike, sok te yok elike, yun mero tulan te yavike, kubul chikanta ayel stohol. Esdras capítulo 4. Contro etik,
la yakta kehchanel atel. Te kalal bi ora la yaik te kontro etik yuun te lum Judá sok te lum Benjamín, te yakalikishtas chapasel te templo yuun kahvaltik Dios yuun Israel, te machatik suhte mikistel, te akbot yihkitais lumalike, hich bayilik te Zorobabel, te Josué sok te venta inuanehetik ta huhu chapna, hich koyal beyik. Akbotik permusu uuk tas pasel te nae, yuun yahkoltatikesh, melel te hootike, hanish chotik te bitil haeshe. Melel hanisha kichtik ta muk te Dios unike. Yakak baitik milbils mahtan ha tonish te kalal yorel esar adon muk ahwalil ta Asiria, te la yikotik te li kalale. Shi kuel te kontro etike. Pero te Zorobabel, te Josué sok te yandik venta inuanehetik yuun hu chapna yuun Israeletik, hich la yalbeyik. Mashu te mia huintikesh tas chapasel te templo yuun te Diose. Tahtukeltik yah chapastik te templo yuun kahvaltik te Dios yuun Israel. Melel hich las pasotik ta mandal te Siro te muk ahvalil yuun Persia, la yutik. Ha yuun te machatik te ayik ta kinale. Hach chebantes beyik yotan te judío etike. Hich mala yakik ta pasel a te templo. Sok ayla yak beyik mahtanil te sotak ta atel te ahvalil, suentas makibal yatel te judío etike. Hich ma bahu yunix pasel te judío etik, te bila chapal yunik te hayeb kal aita muk ahvalil ta Persia te Siro. Hasta hato te kalal aita muk ahvalil ta Persia te Darío. Sok ta shahchibal yatel ta muk ahvalil te Asuero, las lebeyik smulik te machatik ayik ta slumalik ta Judá sok ta Jerusalén. Ta yorael te Artajerjes, muk ahvalil ta Persia, te Bislam, Mitrídates, ta Beel, sok te yantik sotake, las tikumbey hun te Artajerjes. Te karta yichot ibuelta arameo kop, sok yichok aseselta skopik. Sok nish te Reum, ha comandante, sok te Simsai, ha secretario. Las tibubeyik hun karta te muk ahvalil Artajerjes, suentas lebeyels mulik te Yahval Jerusalén. Hich ay te hun las tikunik te Reum, te comandante, Simsai, secretario, sok te yantik sotake, ha te juesetik, generaletik, sok te ateletik yuun ahvaliletik ta Persia, ta Erek, Babilonia, sok Susa, ha nish te Elam, sok shan te machatik talemik ta yantik nacionetik, te ikotik lokel tas lumalik yuun te tul ahvalil muk skoplale, te asnapars bile, te kuyak ta nainel ta lumetik tas kinal Samaria, sok ta yans pamleh kinal, te aitas tols malib kal yuun muk ha Eufrates. Muk ahvalil Artajerjes. Hootik te ababatutike, te ayotik ta kinal te aitas tols malib kal yuun muk ha Eufrates. Yakaltik ta tohol, te haa te muk ahvalilate. Yuun te judío etik, hachiktel ta tohol, te huliktel ta toholtike, kotik ta Jerusalén. Yakalik te scha pasel shan te lume, mero bayal stoy bailik, sok mero amen. Lasachix pasel shan te shachibal yiptahib, sok te shoyop tzahkule. Yakaltika nas tohol, haa te muk ahvalilate. Te melayich pasel shan in lumto, sok te melayich pasel te shoyop tzahkule. Te viniketik to, ma bayas toix patanik tas tohol ahvalil, sok slokol shchumbahelik, sok yantik sham patanetik tas venta biluk. Hich miyaschay te takin yavich haa te muk ahvalilate. Melel haat nisha avabatutik, ha yuun, mahkantik tem aibitik yayu tsimbata votane. Ha yuun, lahtikuntik ta tohol te aihetike. Suenta yuun, yameyich leel ta baiske hibal hunetik yuun te machatik neel kashemika une. Te biayal te ae. Te miya naa te lum, te mero toiba, sok shiveltik batas tohol muk ahvaliletik, sok tas tohol yantik inaletik. Ay hich kuaimikish ta pasel yunik, te las chahpans baik suenta yuun mash ich awanik ta muk te ya. Ha suenta il, te la yich lahinel te lume. Ha me yuun ya kaktik na, melil haa te muk ahvalilate. Te me la yichan cha pasel in lumto, sok te mehu ta pasel shan te shoyop tzahkule. Yamesh chaya buun te bitila ventaine te kinal aitas tohol smalib kaliun muk ha Eufrates, shik ta karta. Te muk ahvalil Artajerjes, hit sutbotik bail yuun. Yahpat viesh avotanik, ha este comandante Reum, sok te secretario Simsai. Sok te yandik hilemik ta kinal, te aitas tohol smalib kaliun muk ha Eufrates. Te bila valbonik, te karta te la tikumbonike, te la yich ilel ta tohol te yich ok asesele. La calmandal te ayich leel te poco junetike. La yich tael te melel nisha te las tois batas tohol muk ahvaliletik ta namei te lum into. Las chaps baik ta sachel kop, sok las tois baik te a.
Sok te aichik nah muk ahvaliletik ta Jerusalén, te mero bayal yip te bila las pasike. Te la yun inik te kinal aitas tohol smalik al yun muk ha Eufrates. Ak botas toholik spatanik, sok slokol te bila la yich chonel, sok yantik pataniletik. Ha yun, pasaik ta mandal te viniketik, ak askehchanik te atele. Ha tote me la kalchan mandal, mamesh cha pasik shan te lume. Mamesh kehchanik ta yilel inkopto, suen ta yun, hichmash esmashan vokol ta tohol a. Shi te karta yun te muk ahvalile. Te kalala yich ilel te skarta te muk ahvalil ar ta Jerjes, tas tohol te reum, te simsai ha te secretario sok te yantik sotake, ta ora nash bahtik ta Jerusalén. Kotik tas toholik te judío etike, kos komik ta atel, sok skahkalik, sok ya te hibik ta guerra. Las cha pasik shan templo. Hich kehcha ta cha pasel shan te templo yun Dios ta Jerusalén, hato ta chebal havil ya tel ta muk ahvalil Darío ta Persia. Esdras capítulo 5. Te alvanetik yun Dios, Ageo, sok Zacarías, snichan ido, la yalbeyik te judío etik ta skinal Judá sok ta Jerusalén, te kop hul tas toholik yun te kahvaltik, te Dios yun Israel. Ha yun, te Zorobabel snichan Salatiel, sok Josué snichan Josadak, hachik shan ta atel, tas cha pasel shan te templo yun Dios ta Jerusalén. Te alvanehetik yun Dios, te ayik sok a, yakalik ta koltayel yun. Pero te tatnai, te ha ahvalil yun te pamkinal, te aitas malib kal yun muk ha Eufrates. Te setar bosnai, sok te sotake ba yalbeyik. Macha la yalbeyish mandal, te ochestas cha pasel shan te templo into. Sok te yawak vegishans te ele. Bitix bilik te machatik yakalik yakbelik ta cha pasel shan te na into, shik oel. Hauk meto, Dios koltai bilik yun te venta inwane judío etike. Kichma bahu yonix komel tas pasel, hasta hato te las tikumbeyik op te Darío. Sok te sutbotik suktibe. Te karta las tikumbeyik te muk ahvalil Darío, te tatnai ahvalil yun te pamkinal, te aitas tohol smalib kal yun Eufrates, sok te setar bosnai, sok te yantik sotak ta atel ta ahvalile, hich ay te kopya yun te kartae hich layal. Muk ahvalil Darío. Yahpatik aotan te bitil muk ahvalilat kuntike. La maluk me kinal ta tohol. Yakaltik ta tohol te kokiltikish te skinal Judá, sok te templo yun te mero muk diose. Te yakalik ta cha pasel shan ta nivak valobil tonetik. Yotik, muemis te el. Mero sujos baik ta atel. Te yatelike, mero ora yak ta juel. La hak baitik te venta inuane judío etik te mach akbot mandal yun, te yakalik ta cha pasel shan te templo Sok te yakalik ta smohtesels te ele. Sok te bisbilik te mach atik ochemik ta venta inuane yunik. Swenta yun, hichashu yachts ibubeita juntes bilike. Sok yun, hichashu yahtikun bata alel ta tohol a te haa te muk ahvalilate. Hauk meto, la yalbotik, te hash unehik te Dios yun chulchan balumilale. Sok yakalik ta cha pasel chan te templo aish bayal havil, te mero huem ta pasel yun te tul mero muk ahvalil yun te Israele. Sok la yalik shan, te haa te antiguos mestatik, te la yakik ilunuk yotan te Dios yun te chulchane, sok te haa akotik ta skap Nabucodonosor te muk ahvalil yun Babilonia, te caldeo vinik. Sok te halas hin te templo. Hich ora, lok esotik bael tas lumalik, bahtik ta Babilonia. Tapatil te Siro, muk ahvalil ta Babilonia, tas Babel havil yatel a, la yal mandal te yayi chancha pasel te templo yun te Diose. Sok la yal botik shan, te ha muk ahvalil Siro te las lok esta templo ta Babilonia te biluketik pasbil ta oro sok ta plata. Sok hala yak beitas kap te tulvinik ses basars bile, te hanish la yak be yatel ta ahvalile. Melel te muk ahvalil Nabucodonosor, la yich lok el ta templo ta Jerusalén ta namei, la yich bael ta templo ta Babilonia. Ha yun te Siro, la yalwe mandal te ses basar, te yas sop te biluketike, te yakuk yich suhtel. Ya yak shan ta templo ta Jerusalén, sok te yas cha pas shan ta yavilnish yam vuelta te templo yun te Diose. Ha yun, te kalalko te ses basar, la yak be hachel te shahchival yip ta hip te templo yun Dios ta Jerusalene. Hich ora hach ta cha pasel shan, pero mato ba huem ta pasel. Ora yotik, te melek yawai uuk te haat muk ahvalilate, ha lek te yaku yich leel tas lehibal poko hunetik yun muk ahvaliletik ta Babilonia,
Sok te yakuk yich hakel, te memelel nish ate hala yal mandal ta chapasel shante templo yun Dios ta Jerusalén, te muk ahvalil siro. Sok te yich alel ta toholtik te bila mandalil, ya val yun te kopetik into. Suenta te bitil ha te muk ahvalilat kuntike, shi bael te sunike. Esdras capítulo 6. Te muk ahvalil Darío, las ticunta leel tas kehibal poco hunetik, te bantia yich kehel te hunetik bayalix koplal ta Babilonia. Tas palacio te ahvalil aita lum ekbatana te aita skinal media. Las taig hun libro te bante chikan tsibubil hilel te kopetik te hichya yale. Tas babial havil ya tel ta muk ahvalil ate siro, hich la yalta pasav ta mandal. Tes koplal te templo yun Dios ta Jerusalén, aka yich akel te shahchi pip tahibe, sok aka yich ancha pasel te nae, suenta yuun, yame yich akel milbis mahtan Dios te a. Yame yich akel hukeps chavinik metros toyolil, sok hukeps chavinik metros hamalul. Sok osheb mukul valubil tonetik, sok cholta puro yachil te etik. Te hayeb takin yashlache, yemeshlok tas takin ahvalil. Hanis hich te biluketik pasbil ta oro sok ta plata, te hayun te templo yun te Diose. Hate Nabucodonosor la yich lokel ta templo ta Jerusalén, la yich tel ta Babilonia. Aka yich suhtel, sok aka yich ichel bael ta Jerusalén, sok aka yich akel ta templo yun Dios. Te bitil hanish yavil ae, shites mandal siro. Hayun, te muk ahvalil Darío, hich las pas bael ta mandal te tatnai. Te ahvalil yun te pamkinal aitas tohols malivkal yun muk ha Eufrates. Sok te setar bosnai, sok te sotak ta ahvalile. Lokanik ta Jerusalén. Ihkitayaik. Mamesha komik te ahvalil yun judio etik, sok te venta irvanehetik yunike, te yasventa inikcha pasel shan te yavil nish te templo yun te Diose. Ha mandal yakal into, ta sventa te bitilya yichi koltayel te venta irvane judio etik, ta suentas cha pasel shan te templo yun te Diose. Te patanetik ya yich ta skap te tesorero yun ahvalil, ta pamkinal aitas malibkal yun te mukha Eufrates, ta mero yorail, ak ayich akel te hayeb tak inyashtune, suenta yun, hich mabayash kecha ate atele. Mamesh kecha ta akel, huhun mekal, ak ayichik akel te sacerdote etik ta Jerusalén te bitik yeskane. Chikan te biya yalike, sox pisil te bila yashtun yunike, te mechin wakashetike, te mechihetike, o te mechin alal chihetik, yun yashtun yunik, yun yayak big chik bits mahtante Dios ta chulchane, o te me trigue, te me atzame, vino o aceite. Hich me yayak big tas mahtante Dios ta chulchan, te buen lek yotan yun. Sok te yakuk yalik vokol tas tol Dios yun te shkushlehal te muk ahvalil, sok te yal snichnabe. Sok yakalshan turan mandal. Te maimach alas kashinta te mandal ito, ak ayich lukesel hunux ante altes nae, ak ayich hostesni, te ayich lovel muela. Tesnae, ak atpahuk ta hinem na. Sok te Dios te las taish te Jerusalén, suenta yun yavils bile, ak aslahin mach auk muk ahvalil, o nación, te me maskanes chun in mandalto, o te yaskans hin te templo yun kahvaltik te aita Jerusalene. Hoon Darío on te la kal mandale. Tzakalmesh avak otok ta pasel te bila tsibubil, shi te muk ahvalil Darío. Shu te sel atel. Te ahvalil yun te kinal aitas tohols malibkal yun te muk ha Eufrates, tat nais bil, sok te setar bosnai, sok te sotake, tzakala yakik otok ta pasel te bila tsibubil yun ta mandala yal te muk ahvalil Darío. Hich te venta inuane judio etike, hu yunik te las pasik sham bael te atel, suentas cha pasele. Hich te bitil albotik yun te alvaneetik yun te Diose, haik te Ageo, sok te Zacarías nichan ido. Te cha pasel te templo, hu ta pasel. Hala yich tunel te mandala yal te Dios yun Israel, sok nish te bila mandalila yal te Ciro, te Darío, sok te Artajerjes, te muk ahvaliletik yun te Persia. Te templo, hu ta pasel ta oksheb kal sahchel u adar, ta swakebal havil yatel ta ahvalil te Darío te muk ahvalil yun Persia. Te Israeletik, te sacerdote etik yunik, sok te levita etik yunik, sok te yantik sok te mikish te la yich lokesel ta slumalike. Bina shotanik las pasik in yun te la yakik tas kap Dios te temploe. Ta yorail into,
la yak beik milbil smahtan Dios, ho vinik chin toroetik, la hun vinik chihetik, bak chin alal chihetik, sok lah chayep tensunetik. Huhu kohtu yuun te huhu chaps chumbal Israeletike. Suentas mahtan Dios te la yakik yuun te smul spisil Israele. La sels baik ta yatel te sacerdote etik, ta chahpal chahp. Sok te levita etik, las tsak yatelik. Spisilik hich las pasik, suenta yichibal ta muk Dios ta Jerusalén, hichnish te bitil tzibubil ta libro yuun te Moisés. Te machatik suhte mikishtel te la yichiklok esel ta slumalike, las pasik te kim Pascua, ta chan la hune balkal sahchel te sbabial u. Te sacerdote etik, sok te levita etik, las pox baik. Hich le kubik, hichnish te bitil kaimik tas pasel tas tohol te Diose. Hich la yak baik te milbils mahtan Dios yunik, suenta kin Pascua. Te machatik suhte mikishtel, te akbot yikitai slumalike. Sok te sotak ta sacerdotele, sok nish te yunik u. Spisil te Israeletik suhte mikishtel te la yichiklok esel ta slumalike. Las veik te veelil yuun Pascua. Hanish las hoinik spisilik te machatik mabala yakis baik a, te bila ilay bils bata pasel yunik te nasionetik shunehik lokon baitike. Te hun la yaks baik sok ta yichel ta muk te kahvaltik Dios yuun Israele. Hukeb kalbi na shotanik las pasik te kin suenta wach te maba yichoh lebadurae. Hanish te kahvaltik te akbot yutil yotanik yuun, te bitil Dios la yak bay te muk ahvalil ta Persia te shnabot yo bolils baik yune. Sok te koltayotik ta shchapasel shan te templo yuun Dios, ha te Dios yuun Israele. Esdras capítulo 7. Esdras Oxchuc kulik ta Jerusalén. Tapatil bael, te kalal ay ta muk ahvalil ta Persia te Artajerjes, ay tulvinik Esdras bil, has chumbal te Seraías, te Azarías, Hilcías, Salum, Sadoc, Aitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisua, Fines, Eleazar sok Aarón, tesbabial sacerdote. Te Esdras, ha maestro tesnaot alek te mandalil yuun te kahvaltik, te Dios yuun Israel, te akbot ta suenta yuun te Moisese. Te Esdras koltaibil yuun te kahvaltike, hich akbot yuun spisil te bitik las kambay te muk ahvalil Artajerjes. Hich lok hachel ta Babilonia. Bahta Jerusalén te Esdras, sok chap Israeletik, haik te sacerdote etik, levita etik, kayuhetik, kananti nailetik, sok te machatik abatetik yuun templo. Hich kota pasel ta sukebal havil yatel ta muk ahvalil ate Artajerjes. Ta suenta yutziliotan Dios tas tohol, te Esdras, hachaluk el tel ta Babilonia tas babial kal sahchel a, tes babial u suenta sukebal havil yatel ta muk ahvalil ate Artajerjes. Kota Jerusalén tas babial kal sahchel yu ebal u a, te havil hacheme. Te Esdras, ha meros chapota yotan te yasnop, sok yaspas te bila yayal te mandaliletik yuun te kahvaltike, sok te yayak vesnopik te Israeletik te mandaliletik, sok te skop yaloh te kahvaltike. Has kopial into, te carta te layak bay Esdras te muk ahvalil Artajerjes. Ha te sacerdote te Esdras sok maestro te snopos pisil te mandaliletik, sok te skop kahvaltik te hayuun te Israele. Te Artajerjes, muk ahvalil sventaine yantik te muk ahvaliletike. Yaspat beyo tante Esdras, sacerdote, sok maestro te snopotes mandal Dios ta cholchane. La kalish mandal, te spisil Israeletik te ayik ta kinal, te bantik alal ventaine, te huon te muk ahvalilone. Te mieskanik te yashoinat bael ta Jerusalén, yashu yashbahtik, sok nishte me sacerdote o levita. Melel huon muk ahvalilon sok hukeb hotak ta atel, yahtikuna ta Judá sok ta Jerusalén, tas sahtayel te bigilel aye. Chikan te bilaya yal tes mandal te Dios avuun te avichoh ta kabe. Ich abael te plata sok te oro, te spasemal kot antike kak beitik te Dios yun Israel, te huon muk ahvalilon, sok te hotak ta atele. Sok tas pisit te plata sok te oro, te yashuya tatas pisil tas kinal Babilonia. Sok shan te stak inik te spasemal yotanik yayak ik yun te templo yun Dios ta Jerusalén, te yantik judío etik, sok te sacerdote etike. Te takin into, ya manchin wakashetik a, sok chihetik, sok chin alal chihetik,
Sok niște yantix mahtan Dios suenta harina sok vino. Suenta yun, yame avak beiktas bates kahtihipta chikel mahtanilta templo yun Dios avunikta Jerusalén. Hich niște oro sok plata te yaspa sobra avunike. Pasa sok ate vermanotak, te bila ya mulanix pasel ae. Chikan te bila lek yotan yun te Diose. Pero te biluketik la vichak el suenta yichelta mukte Dios avunta templo yune. Hat ni meashko avaktas toholte Dios ta Jerusalén. Bilukshan a, te yaskanshan ya yichak el yun te templo yun Dios avune. Yameshu ya leta yavils biluk muk ahvalil. Hoon, artajer jeson muk ahvalilon. Ya kalbei mandaltas pisil tesorero etik te aitah kinaltas tohols malib kal. Yun muk ha Eufrates. Ta ora nash, ak ayak beigs pisil te bitigiascante sacerdote Esdras, te maestro yun mandalil yun te Dios ta chulchane. Yashu yayich 8,000 sokho lahun vinik kilo plata, chep chavnik tah 1,000 litro trigo, cha 1,000 sokho lahun vinik litro aceite, sok nishte hayeb atzam yaskane. Spisil te bitigiascante Dios ta chulchan yun te templo yune, yameshu yayich akelta ora. Suenta yun, hich mayu gestal castigo tas tohol ates nichnap muk ahvalile, sok nishtas tohol tabaik alal yun inehe. Sok yame anaik uk, te mashu yayich kanel patan, slokol biluk, o yantik pataniletik tas tohol machauk sacerdoteil, levitaetik, kayuhetik, kanantinailetik, abatetik yun templo. Sok machauk ate yayaks bata abatinelta templo yun te Diose. Hichat uk te haate, Esdras. Chicante bilas pihila votan yakobate Dios aone. Ak bea yatel juesetik, sok venta inuanehetik. Ak as chapanik tas tohil tas pisil te machatik aik tah pam kinal, te aitas tohols malib kal yun te muk ha Eufrates. Haik tas pisilik te yasnaik te mandalil yun te Dios abune. Te machatik mas naike, ak bea snopik. Tas pisilik te machatik mabaya yak otok ta pasel te mandalil yun te Dios abune. Sok te mandaliletik kuun hoon te muk ahvalilone. Ora ak ayich tikunel ta milel. O yayich tenelokel, yayak multa, o yash ochta chukel. Shitas carta te muk ahvalile. Las copon Dios Esdras. Ha yun te Esdras, las copon Dios hichlayal. Vukol aval, kahval. Te Diosat yun te hmeil tatiletike. Melela tibe yotan te muk ahvalil te la yich ta muk te templo avuun ta Jerusalén. Sok te la vak bunkil yutzila votan tas tohol te muk ahvalil. Sok te sotak ta atel. Sok te yantik viniketik ich bilik ta muk te soy ta atel te ahvalile. Sok la vak bon yip kotan. Melel ta suenta bitila koltayon. Hu kuun sobel te israeletik ich bilik ta muke. Suenta yon las hoinon suhteltel. Shitas koponel Dios te Esdras. Esdras capítulo 8. Lista yun machatik suhtiktel. Ha lista yun te machatik volwanehetik yun chapalchapna. Chikan te bitir ochemik ta junta chapalchap. Te suhtikluk el tel ta Babilonia sok Esdras. Te hayeb havil ay te muk ahvalil te Artajerjes. Gerson, te tzumbal Fines. Daniel, te tzumbal Itamar. Actus, snichan Secanías. Te tzumbal David. Zacarías, te tzumbal Paros. Huinbil yun lahuneb svashak vinik viniketik te ochemik ta lista soke. Elioenai, snichan Seraías, te tzumbal Pajot Moab. Huinbil yun lahun vinik te tzumbale. Secanías, snichan Ahasiel, te tzumbal Satu. Huinbil yun ho lahun vinik viniketik. Ebed, snichan Jonatán, te tzumbal Adin. Huinbil yun lahuneb yoshvinik viniketik. Jesaías, snichan Atalías, te tzumbal Elam. Huinbil yun lahuneb shchan vinik viniketik. Sebadías, snichan Micael, te tzumbal Sefatías. Huinbil yun chan vinik viniketik. Obadías, snichan Jehiel, te tzumbal Joab. Huinbil yun vashak lahuneb sbuluch vinik viniketik. Selomit, snichan Josefías, te tzumbal Bani. Huinbil yun vashak vinik viniketik. Zacarías snichan Bebai, te tzumbal Bebai. Huinbil yun vashakeb shcha vinik viniketik. Juanan snichan Akatan, te tzumbal Asgad. Huinbil yun lahuneb svak vinik viniketik. Elifelet, Jehiel, sok Semaías,
slahib tzumbal adonikam, huin bil yuun o shvinik viniketik, te suhtikshan tel tapatile. Utai, sok sabut, te tzumbal big bay, huin bilig yuun lahuneb vinik viniketik. Abatetik ta templo. Hoon te Esdras, lahtzop spisil ta nopol mukha te kuem ta aaba. Te halahotik osheb kal ta yolil kinal. Te kalala kahtai te machatik ayik a, soknish te sacerdotetik, maik bantilah tahtuluk lebita. Hayuun, lahtikum baelt Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Harib, Elnatán, Natán, Zacarías, sok Melsulam. Yun haik te viniketik te ich bilik ta muke. Sok nish te maestroetik, Huiarib, sok Elnatán. La kalbe bael mandal te yashbat yula tayik te ido, te volwaneh yun te Casifias bile. La kalbe bael spisil te bila yashkoyal beik te ido, sok te sotak te abatetik yun templo te ayik ta Casifia. Suenta yun yayik botik tel te viniketik, yun yaskolta yotik te ta templo yun te Dios kuntike. Vokola yal te Diose, la yik iktel te Seberías, ha te vinik te mero yasna atel ta leke, te ha tzumbal te lebita te malis bile. Sok nisnichnap, sok yermanotak, vashak lahunep ta spisilik. Sok la yik botik tel te Asabías, sok te Jesaías, te patil al nich anetik yun te Merari. Ta spisil, sok snichnap, sok yermonotakik, ayik tap ta tul. Ay buluch vinik ta tul, te tzumbal te abatetik ta templo te la yakbeya tel te David, sok te volwanehetik yune. Ha ya telik te yaskoltai te lebitaitik. Spisilik, loks bilik ta huhutul. Patil, la kal mandal ta komelve elil ta tzel mukha aaba. Suenta yun ya me kaltik ta hamal te multik ta stohol te Dios kuntike. Sok yun hayak ambeitik te lekuk ya yikotik bael hootik, sok te machatik ay kuntik, sok te bitik ay kuntik. Keshavon tas kanel tas tohol ahvalil te soldado etik kahatik ta caballo etik, te yun yaskolta yotik tas kap te kontrotik ta be. Merel kalobeitik te muk ahvalil te Dios yaskolta yot yun spisil te machatik yas leike. Pero yayak bael spisil yip sok yilimba tas tohol spisilik te machatik yas chaita yotanik te Diose. Ha yun, lahkom veeltik, la kaltik vokol tas tohol Dios yun spisil into. Te Diose, la yich botik ta venta te koptike. Parte la kak lah chaitul volwane sacerdotetik, haikte Serebías, Asabías, sok la juntuls ho takik. Sok la likbe yalal sok la kak te plata, te oro, sok te biluketik, te la yak tas pasemal yotanik yun templo yun Dios kuntik te muk ahvalil, sok te sotak ta atel, sok te volwane hetik yune. Sok spisil te Israeletik te teyik ae. La likbe, sok la kabe hunch chavinik tahmil sok la huneb yoshvinik chabah kilo plata. Sok ho vinik biluketik pasbilta plata. Sok 8,000, sok ho la hun vinik kilo oro. Sok shan tap tasaetik pasbilta oro. Vashakeb kilo yalalta spisilik. Sok che biluketik pasbilta bronze temero shlemet nash temero tsabile. Kash bayal stohol hichuk oro. Patil hich la kalbei. Te haeshe, chultes bilesh yuun te kahvaltike. Halnishich te biluketike. Te plata sok te oro, yameshtun yuun kahvaltik, ha te Dios yuun mehtatike. Tsahta yame baik bael. Sok haik me, ha tote me la lik beik yalal ta cuarto etik yuun templo yuun kahvaltik ta Jerusalén, ta stohol te volwane sacerdote etik, te levita etik, sok te volwane ta chap na yuun Israel, te aik ta Jerusalén, shon. Hich ora, te sacerdote sok te levita etik, la yich ta suenta ik te plata, oro, sok te biluketik pisbot yalale. La yichik bael ta Jerusalén ta templo yuun te Dios kuuntike. Tas lahcha yebal kal sachel a tes babial u, hachotik bael hotik ta mukul ha aaba. Tohotik bael ta Jerusalén. Te Dios kuuntike, las koltayotik bael tas kap te kontrotik, sok tas kap te eleketik ta be. Kalal kootik ta Jerusalén, lah kush kotantik osheb kal. Tas chanebal kal, la yich pisel yalal ta templo yun Dios kuuntik te plata, te oro, sok te biluketike. La yich akel spisil te sacerdote Meremot snichan Urias. Teinis huine a te Eliasar snichan Fines. Sok te levita etik, Josadab snichan Josue, sok Noadías snichan Binui. Hanis kalelal a, la yich likel yalal,
Sok la yich ahtayel spisil. Sok la yich tsibuyel ta hun te ihkatziletike. Kalal suhtotiktel hotik te namei la kikitaitik lumaltike. Aibitik la kaktik yuun chikwils mahtante Dios kuuntik ta pisiltik te Israelotike. La kaktik lachchay koch chin vakashetik. Waklahuneb yovinik ta koch chihetik. Huklahuneb chavinik ta koch chin alal chihetik. Sok lachchayeb tensunetik yuun smahtan Dios suenta te multike. Spisi la yich chikel ta templo suenta yichel ta muk te kahvaltike. Patil, la kaktik te smandal te muk ahvalil ta skap te machatik yich ohya telik ta ahvalil. Suk te ahvaliletik yuun te pamskinal ta etas tob smalib kal yuun te muk ha Eufrates. Haik te las koltayik ta kop te lum, suk te templo yuun te Diose. Esdras capítulo 9. Smul te lum, sok las kopon Dios Esdras. Kalal huta pasel spisilinto, te volvanehetik talik tahtohol, hich la yalbonik. Te Israeletik, sok niste sacerdotetik sok te levitaetike. Maba huem yunik te parte yakos baik tas tohol te machatik smakohik inale. Hate Cananeoetik, Ititaetik, Fereseoetik, Jebuseoetik, Amonetik, Moabetik, Egipcioetik, sok te Amorreoetike. Manchuk me ilabils bate costumbre yunike, te bitilma baschunehik te Diose. Haik sok snich nabik te nuhbinik sok te yansi nich an te viniketik into. Ha yuun te lum yuun te Diose, las caps vasok te yan lum ans viniketike. Te machatik babia las pasik te mulil into, haik te machatik volvanahetik, sok te machatik ayatelike, shi. Kala la kai te kop into, lah chih ku yuun, lah bul sotzihol, sok lah bul kisim suenta senyas kushul melotan, lah nahkahba, mero ayon ta melotan yuun. Tal soinonix pisil te machatik la shiik te castigo yayak te Dios yun Israel, tas kas mulik te hayeb suhtemiktel te akbot yikitais lumalike, pero te hoone, te nakalon a, sok ayon ta melotan yun, hatuk alalas ta yorael te yayich akel milbils mahtan Dios, tas malel kal. Hich ora hachanta lekubel kinal lakay, te bitilmero pekel kinal lakaye. Hatonish lapo ate ku hatsemike. Hachuntas koponel te kahvaltik te Dios kune. Hich lakal. Dios kuun. Dios kuun. Mero bayal yashtalk eshlal ta kotanya kai. Sok ma bashtoho bia kai te kotane. Sok ma bayahna te bia kal ta tohol. Melel mero kashemish ta yalel te falta kuntike. Kwaemish kalal ta chulchan te mulile. Nameyish. Sokalal ora ayotik ta mero tulan mulil. Taskah te bila amen lah pastike. Sok niste muk ahvaliletik, sok sacerdotetik kuntike. Tahpisiltik, ochotik ta skap muk ahvaliletik ta yantik nacionetik. La kichtik echentesel. La kikitay lumaltik. El kanot biluktik. Sok la kichtik ilayel. Sok hichnish ayotik alal ta ora into. Pero hanish hich yotik. Kahval Dios kuntik. Ta suenta yutzila otan. Te tzop te yashilotik ta libre. Sok te yawaksh ainotik ta nahtik ta bay chulum kinale. Hat lawakish yachilus ta toltik. Lawakish kistik chin te buk ik te bitil ayotik ta mosoinele. Machuk ma ayotik ta mosoinel. Mabala pitesotik te bante ayotik ta mosoile. Lawa kiltik yutzi lavo tantas tohol muk ahvaliletik yu Persia. La na yo bolil bahtik. Lawak kushlealtik yu unscha pasel shante templo abu unte bante hineme. Hat lawak botik koltayel ta skinal Judá, sok talum Jerusalén. Pero yotik Dios kuuntik. Biashu yakaltik yuunte bilah pasotike. Mabahuem kuuntik spasel te mandaliletik. La valta suenta te alvanehetik. Ha te abatetik abune. Haat ne la valbotik te bitil aitek inal te bantiash kotike. Te yawak ta ventatike. Te bolobentek inal tas kas bolil te machatik aikte a. Taska te ilaibils bas costumbre kiun te bitil mabas chunehik te Diose. Te has nohesehik tas pasel ate ishtahele. Sok la avalbotik te mashu yesh nuhpin kancil nichnaptik, sok skerem nichnabik. Sok mashu yesh nuhpin kerem nichnaptik, sok yancil nichnabik ug. Sok la avalbotik te mayuk pi ora yesh baht kotantik tas lamanteselk inal tas toholik. Nis lebeyel yutzilaldik te ans viniketik into. Suenta yun hich mero yah kanantay bahtik a. Sok mero tulan yash ainotik a. Sok yameh beitik te bitik lek tak inale.
Sok yamekak vaitik hilel yunik te tzumbaltik tas bahtel kinale. Kashish kuuntik spisil te bitik ota ventatik tas kahte amen kateltike. Sok te mero tulan muliletik kuuntike. Manchuk te mema bawak obotik castigo te bitilias kan yuun te multike. Melela wak ohotik ta libre into. Yumbalia to shu yah kashintaitik te mandaliletik avune. Yabashu te yakik bahtik shan sok te yantik te mero ilaibilis bas costumbreke. Yubal mabash ilinata toholtik, sok mabal ya lahinotik, hasta hato te mayu kushul ya shilotik nihtuluke. Kahwal Dios yuun Israel, mero tu habotanta toholtik. Haat hich las kana votante tzop te haibshan hilemotik, hich bitil chikanta ilel ta ora into. Ta mero melel, hootik te ay multik ta tohole. Hayuun, mas nuhpinte yashtalotik ta tohole. Shitas coponel Dios te Esdrase. Esdras capítulo 10. La yichik ikitayel yanlum ansetik. Te kalal keheltas coponel Dios ta templo te Esdras, sok ok el yakta yalel ta hamal te faltas tauhik. Kotas tohol sobol Israeletik te chapos baike. Viniketik, ansetik, sok chin alaletik te yakalik ta tulan okele. Las sobs baik tas tsel. Te Sekanias, snichan heyel, te tzumbal te elam, kopo, hich la yalbei te Esdras. Te hootike, mabahunahem kotantik tas tohol te Dios kuuntike. Melel nuhbinemotik sok yanlum ansetik te chunehik lotil Diosetike. Hauk meto, aito bile yashu ta pasel tas tohol te Israele. Yame kalbahtik, te yamehtikuntik bael tas pisil te yanlum ansetik kuuntike, sok niste yalatakike. Akakaktik otok ta pasel te mandaliletike. Hich te bitila votante haate, sok te machatik yayichik ta muktes mandal te kahvaltik te yastohte sotike. Hachchan, melel haat ay ta ventas pasel. Te hootike, yameht untikat. Aka puersa, aka hachuk te atele, shite Sekanias. Te Esdras, hich ora las tehkansba. La yalbei te yakok yalik ta hamaltas tohol Dios te volvane sacerdotetik, sok te levitaetik, sok ta spisil te Israeletike, te yameyakik otok ta pasel te bila yalohike. Hich la yalik ta hamal te yameyakik otok ta pasele. Te Esdras, hachbael teita templo yuun te Diose, sok bahtas cuarto Juanan snichan Eliasib. Teik ash akobaliuna, mabave, sok mayuk bila yuch. Yuun ha meros meloh yotan yuun, te mahunuk yotanik tas tohol Dios te machatik suhtemiktel te akbot yihkitais lumalike. Patil, la yichik ikel tas pisilik tas kinal Juda, sok ta Jerusalén. Sventa yuun yas tsops baik pisilik ta Jerusalén te machatik suhtemiktel te akbot yihkitais lumalike. Tas pisil te machatik mabayashkotik te yayichik maliel oshebkale. Las chapik te volvanehetik, sok te tzovanehetike, te yameyichik ichel te kinal yunike, sok yameyichik lok esel bael tas tohol te machatik suhtemiktel te akbot yihkitais lumalike. Hayuun, spisil te viniketik tas kinal Juda, sok tas kinal Benjamin, las tsops baik ta Jerusalén, tab kal sahchelates balunebal ue, hate kalal tzaka te oshebkale. Tas pisilik, las nahkans baik ta yamakil templo yuun Dios, yakalik ta nihkel yuun te bilak opil albile, sok te bitil yakal haale. Te sacerdote Esdras, las tehkans ba, hich albotik yuun. Te haeshe, a tau mulik tas kahte nuhbineme sok te yanlum ansetike. Hich la toyes beyikshans smul Israel. Ha yuun yotik, li tas tohol kahvaltik te Dios yuun te mehtatike. Na aik metalek te a tau mulik tas tohol te kahvaltike. Sok ha mesha pas beyik te skan hel yotans tukele. Pita baiglok el tas tohol te machatik mabas chunehik te Diose. Sok tas tohol te yanlum ansetik into, shite Esdras. Tas pisil te ansviniketik las hakik ta au. Hichuk, yahpastik te bila yavale. Melelmero tsobolotik, sok mash kehcha te haale. Sok shan, mashu yash ainotik ta kaye. Melel te kop into, mash chahpata hunashkal, sok nita cheb kal. Melelmero tsobolotik te pasotik te mulil into. Halik te yashil ta sventaik te volvanehetik untike. Tas pisilik te machatik li nainemik ta lumaltik te nuhbinemik sok yanlum ansetike. Yameyichik alel te bik alel yashtalik, sok yas hoiniktel te machatik ayatelik,
sok te juesetik yuun te slumalike. Ha tote me lama te mero tulan jilimba te Dios kuntik, ta suenta te kopinto, ha tote me chahpa kuntike, shi. Spisilik te machatik suhte miktel te akbot yikitai slumalike. Lek la yayik te hichias pasike. Hanash malekuk la yayik te Jonatán snichan Asael, sok haasias snichan tikba. Sok hichiu tanik uuk te mesalum, sok sebetai te lebitai. Te sacerdote Esdras, hich ora lasca, sok la yak beyatel tas tulutulnish cha ostul viniketik, te haiknish volvanehetik yuun a te hu chap nae. Tas babial kal sahchel te slahunebal u, tas pisil te viniketik te akbot ya telike, las chaps baik ta chahbanvane. Te las nopik ta lek ta huhun, te bitil ayik tas chahpachap te bitik ay ta sventaike. Tas babial kal sahchel tes babial u, lahyotanik tas chahpanel spisil te bitik ay ta sventaik te viniketik nuhpinik sok yanlum ansetike. Has listaul te sacerdote etik nuhpinemik sok yanlum ansetik, tes tzumbal te Josué tes nichan Josadak, sok tes chapomale, haik te Maasías, te Eliezer, te Jarib, sok te Gedalías. Haik meinto, te kashela yalik te ya yikitayik te ansetik yunike, sok la yake kohchi suentas mahtan Dios yuun tes mulike. Tes tzumbal te Imer, haik te Anani, sok te Sebadías. Tes tzumbal Arim, haik te Maasías, Elías, Semaías, Heiel, sok Usías. Tes tzumbal te Pasur, haik te Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josadab, sok Elasa. Tes tzumbal te Levitaitik, haik te Josadab, Simei, Kelaía, Kelitayan Sbil, Petaías, Judá, sok Eliezer. Teh ayohetike, haik te Eliasib. Teh kanan tinailetik, haik te Salum, Telem, sok Uri. Te yantik Israeletik te hichnash aika, haik te tzumbal te Paros. Te hich aisbilike, Ramía, Esías, Malquías, Mijamin, Eliasar, Malquías, sok Benaía. Te tzumbal te Elam, haik te Matanías, Zacarías, Heiel, Abdi, Jeremot, sok Elías. Te tzumbal te Satu, haik te Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabad, sok Asisa. Te tzumbal te Bebai, haik te Juanan, Ananías, Sabai, sok Atlai. Te tzumbal te Bani, haik te Mesulam, Maluk, Adai, Hasub, Seal, sok Ramot. Te tzumbal te Pahat Moab, haik te Atna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui, sok Manasés. Te tzumbal Arim, haik te Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk, sok Semarías. Te tzumbal te Hasum, haik te Matenai, Matata, Sabad, Elifelet, Haramai, Manasés, sok Simei. Te tzumbal te Bani, haik te Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Haasai. Te tzumbal te Binui, haik te Simei, Selemías, Natán, Adaía, Macnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías, sok José. Te tzumbal te Nebo, haik te Heiel, Matatías, Sabad, Sebina, Hadau, Juel, sok Benaía. Tas pisilik into, haik te nuhpinemik sok yanlum ansetik, te lastikunik suhtel te ansetike, sok nishte yalatakike.